Ya mlaku diwesi nek watu mbok menemu batu giok sing puluhan tahun teko dinasti Ming kepraya Padang dadi CEO. Dadi CEO ya. Itu mulai kan akeh watu terus pinggir diwesi. Akeh watu di Gunung Raung. Nemu watu giok kan lumayan. Oke, Ji. Madu hitam. Sorry, tangan kiri Mas Prian. 100.000. Ya apa lagi gunane? Nggih kesehatan. Lek sehat kan pasti anune aceng. Prian Grandong innalillahi. Golek krungu Grandong nek ngamuk-ngamuk. Ji rung tak video emosi lali mencet Ji. Oke. Pesen madu pora nggih kesehatan lek sehat kan anune teng Ji. Ayo tak kirim. Ya tak tawani Ji gak golek madu 100.000 ayo.